Ndabahaye mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mboneshakure imwe rudende Urugamba Official. Urugamba Official ni imboneshakure yanyu izajya ibashikiriza amakuru yizewe kandi atosoye. Turi mu gatondo k'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko noneho kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 11 ibintu byahinduye isura. Intambara ikomeye yamaze kwinjira mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. Igisirikare cya Kongo kirimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Indege z'intambara za FARDC zaraye zimisha urufaya rw'amabombe mu mujyi wa Goma. Kugeza mu gatondo k'irigenekerezo rya 11 za bombe zari zirimo kumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma. Ibitero bikomeye cyane by'indege z'igisirikare cya Kongo byibasiye za karitsiye zitandukanye mu mujyi wa Goma. Amakuru yibanze tumaze kuronka aremeza ko ibi bitero byari bigamije kwica abayobozi ba M23 bari muri uriya mujyi wa Goma. Hari abayobozi baguye muri bino bitero. Amakuru yibanze yamaze kumenyekana arerekana yuko muri bino bitero by'indege za Kongo hari abayobozi ba M23 bamaze kubigwamo. Amakuru kandi aragaragaza yuko igisirikare cya Kongo cyashakaga kwica General Sultani Makenga ndetse na Bwana Bertrand Bisimwa. Amakuru akagaragaza yuko ibindi bitero by'indege byari bigamije kwica General Kabila ndetse n'abandi bategetsi bakomeye muri M23. Ibintu ntago byoroshye rero mu mujyi wa Goma, ibintu byayangaye. Ku isaha y'isa 10 mike cyane mu rukerera rw'irigenekerezo rya 11 nibwo indege za mbere z'igisirikare cya Kongo zamishije urufaya rw'amabombe mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma wibasiwe n'amabombe y'igisirikare cya Kongo. Amakuru yibanze aragaragaza yuko barashe neza mu mujyi rwagati. Mu mujyi rwagati muri Goma amabombe yahasekuye imbere ya MONUSCO neza ahazwi nko kuri SMB. Kuri SMB ni hahandi Depite Mwangacucu yagurishirizaga amabuye y'agaciro. Amakuru arerekana ko harashwe za bombe. Ni agace kari gatuwemo n'abayobozi benshi cyane bo ku ruhande rwa M23. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku aravuga yuko amakuru yibanze yamaze kumenya ari uko hari abayobozi ba M23 baguye muri kino gitero. Hari abayobozi ba M23 baguye muri kino gitero cy'indege za FARDC. Amakuru kandi akagaragaza yuko za ambulance zirimo gucicikana muri kariya gace. Umumenyeshamakuru wacu Dani Faruku ari mu mujyi wa Goma aravuga yuko mu rukerera rw'irigenekerezo rya 11 za ambulance nyinshi zagaragaye zirimo kuva muri kariya gace gatuwemo n'abayobozi benshi cyane ba M23. Za ambulance zari zirimo gutwara inkomere nyinshi zerekeza mu bitaro mu mujyi wa Goma. Za ambulance zagaragaye ku bwinshi ndetse amasoko yacu mu mujyi wa Goma aravuga yuko hari abantu baguye muri bino bitero kandi ari benshi. Biribonekeza rero ko ubutegetsi bwa Kongo bwari bwamaze gupima neza uduce dutuwemo n'abayobozi ku ruhande rwa M23. Hashize iminsi igisirikare cya Kongo kigaba ibitero bikomeye cyane bigamije kwivugana abayobozi ku ruhande rwa M23.
Ibi bitero byo mu mujyi wa Goma bije bikurikirana n'ibindi bitero bikomeye cyane byabereye mu Rubaya. Ni ibitero byaguyemo Liyetona Koloneli Wiringoma wavugiraga bano barwanyi ba M23. Ibintu ntabwo byoroshye rero, nk'uko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse. Intambara yo muri Kongo irimo guhindura isura, ndetse biribonekeza ko intambara ya nyayo aribwo igiye gutangira muri Kongo. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 11, abatuye mu mujyi wa Goma bumvise urusaku rw'amabombe. Abatuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nabo bumvise urusaku rwinshi cyane rw'amabombe. Za bombe zari zirimo kwisekura mu mujyi wa Goma ku nyubako z'abategetsi bakomeye muri M23. Za bombe zahasekuye. Amakuru kandi aragaragaza ko kwa Joseph Kabila naho za bombe zahasekuye. Biribonekeza ko igisirikare cya Kongo cyakoresheje za korodone za nyazo. Bari barimo kurasa ku bipimo bya nyabyo, ndetse barasaga mu duce dutuwe cyane n'abayobozi ba M23. Nta gushidikanya rwose, biragaragara yuko ibi bitero ari ibitero bigambiriye kwica abategetsi ba M23 ndetse na bwana Joseph Kabila wigeze kurongora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ibindi bibombe byinshi cyane kandi byaguye mu kiyaga cya Kivu. Amakuru akagaragaza yuko izi ndege za Kongo zirimo kurasa urufaya rw'amabombe. Muri kano gatondo rero abantu benshi cyane barimo kwibaza ibibazo byinshi. Ni gute indege za Kongo zageze mu kirere cy'umujyi wa Goma? Twari tuzi ko abarwanyi ba M23 bashyize ubwirinzi bw'ikirere muri uyu mujyi wa Goma, ariko indege za FARDC zirimo kogoga ikirere cya Goma maze zikamisha urufaya rw'amabombe muri uyu mujyi. Ni ibintu byateye kwibazwaho. M23 yavugaga yuko yamaze gushyiraho ubwirinzi bwo mu kirere, ariko buno bwirinzi ntabwo bwigeze bugaragara. Indege za Kongo zinjiye mu mujyi wa Goma maze zivundereza urufaya rw'amabombe ku nyubako zituwemo n'abayobozi. Ibingibi rero byateye ikikango ku bashyigikiye M23, ndetse birerekana ko uyu mujyi wa Goma ugeramiwe. Ibi byose bibaye nyuma y'aho interahamwe za FDLR ndetse n'abazarendo nabo bari bamaze iminsi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane muri uyu mujyi wa Goma. Kuva ku igenekerezo rya 8, igenekerezo rya 9 ndetse n'igenekerezo rya 10, FDLR yavuye muri parike ya Virunga, ni muri teritwari ya Nyiragongo, maze igaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mujyi wa Goma. Nyuma y'ibitero bya FDLR, interahamwe za FDLR zirimo gukorera ku butaka, ubungubu nazo ngo zirimo kwisuganya ngo zigabe ibindi bitero bikomeye. Indege za Kongo nazo zakamejeje mu kirere. Birigaragaza ko ubutegetsi bwa Kongo bwamaramaje, ndetse ko uyu mujyi wa Goma ugeramiwe. Tshisekedi yararahiye aratsemba avuga yuko agomba kwisubiza umujyi wa Goma vuba na bwangu. Benshi rero baravuga yuko abacancuro ba Kongo ndetse n'ubutasi bw'Abanyamerika aribo barimo kugira uruhare rukomeye cyane muri bino bitero. Abanyamerika barimo gutanga amakuru y'ubutasi ku gisirikare cya Kongo, ndetse Abanyamerika nibo barimo gutanga za korodone za nyazo zahaherereye abayobozi ba M23. Biribonekeza neza ko Abanyamerika bamaze kujya ku ruhande rwa Tshisekedi kandi barimo kurasa M23 mu buryo bukomeye. Muri ibi bitero birimo kubera mu mujyi wa Goma, abacancuro ba Kongo babandi bo muri Blackwater nibo barimo gukoresha za drone kamikaze. Abangaba kandi nibo barimo kugaba ibitero bikomeye cyane irya nino. Bano bacancuro ni nabo bivuganye Liyetona Koloneli Wiringoma. Aba bacancuro rero barimo gukoresha indege za Kongo bakamejeje. Ibintu ntabwo byoroshye mu mujyi wa Goma.
birimo kwigaragaza ko Abanyamerika bafite uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Amerika bumaze kujya ku ruhande rwa Kongo, ndetse Abanyamerika bakaba barafatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda bagishinja ko gifasha M23, ndetse Kongo abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Abanyamerika rero barimo gukora ibishoboka byose ngo bereke Tshisekedi ko bamushyigikiye. Abanyamerika bihagurukiye. Biravugwa yuko Abanyamerika aribo barimo gutanga amakuru yose y'ubutasi yahaherereye abategetsi ba M23, maze za drone za FARDC nazo zikahamisha urufaya rw'amabombe. M23 irageramiwe. Ndasubiramo ngo M23 iri mu byago bikomeye. Kuri iyi nshuro biribonekeza ko ibihugu bikomeye cyane byamaze guhagurukira bano barwanyi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubagambanira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukorana na FARDC, kandi amakuru yose y'ubutasi y'aho Kongo igomba kumisha urufaya rw'amabombe arimo gutangwa n'ibyogajuru by'Abanyamerika. Ubutasi bw'Abanyamerika bumereye nabi cyane M23, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gukora ibishoboka byose ngo zino nyeshyamba zitsindwe urugamba, maze Tshisekedi nawe yegurire ubugenzuzi bw'amabuye y'agaciro bano Banyamerika. Amerika yoyo irashaka gucukura amabuye y'agaciro, ariko Tshisekedi nawe yabasabye yuko bagomba kumufasha maze agatsinda intambara arimo kurwana muri Kongo. Iyi niyo mpamvu rero Abanyamerika bakamejeje, barimo gufatira ibihano byinshi cyane igihugu cy'u Rwanda bakirega ko gifasha M23. Ku rundi ruhande bakanafasha FARDC kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 ndetse no ku bayobozi ba M23. Kugeza muri kano kanya turimo kuvugana rero, ibintu ntabwo byoroshye mu mujyi wa Goma. Hari ubwoba bwinshi cyane ko ibitero by'indege bishobora gukomeza. Amakuru twamenye nuko abayobozi ba M23 bamwe baguye muri bino bitero. Ntabwo amazina yabo yari yamenyekana, ariko amasoko yanjye aremeza ko hari abayobozi basize agatwe kabo muri bino bitero by'indege za FARDC. Bwana Bertrand Bisimwa urongoye M23 yatangaje ko umujyi wa Goma wibasiwe n'ibitero bya Kongo. Bertrand Bisimwa yavuze ko muri runo rukerera indege za Kongo zagabye ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Bwana Lawrence Kanyuka nawe yavuze yuko ibitero by'indege za Kongo byibasiye uyu mujyi wa Goma. Amakuru aragaragaza yuko abayobozi ba M23 aribo bari bagenderewe na bino bitero by'indege za Kongo. Ndababwiza ukuri rero ko ibintu bitoroshye. Dore nk'ubu ngubu Bwana Lawrence Kanyuka mu minota mike cyane ishize yanditse ko umujyi wa Goma wakubiswe n'ibitero bikomeye cyane by'iterabwoba byagabwe na za drone z'igisirikare cya Kongo. Ibi byose ngo byategetswe na Tshisekedi. Ibi ngibi kandi ngo birimo kuba imbere y'aho amahanga arimo kurebera. Uyu nguyu Lawrence Kanyuka aravuga yuko mu bapfuye harimo Christine Gino. Bwana Lawrence Kanyuka amaze gutangaza ko Christine Gino yamaze kwitaba Imana. Uyu Christine Gino ni umukozi wa UNICEF, afite ubwenegihugu bw'Abafaransa. Muri kano kanya turimo kuvugana, Lawrence Kanyuka nibwo atangaje aya makuru. Amaze kuvuga yuko Christine Gino yaguye muri bino bitero. Nk'uko nabibabwiye, ibi bitero byibasiye inyubako zikomeye muri Goma, ndetse Lawrence Kanyuka amaze gushyiraho amafoto y'aho drone zakubise. Aya murimo kubona ni amafoto yerekana neza inyubako zarashwe na za drone. Ibingibi rero ni akamaramaza. Umufaransa ukomeye cyane wakoraga muri UNICEF amaze kugwa muri bino bitero by'indege za FARDC.
Christine Guinaud ni umufaransa wakoraga muri UNICEF, afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Yaguye muri bino bitero by'igisirikare cya Kongo. Ibingibi rero ni akamaramaza birimo kubera mu mujyi wa Goma, ni ibintu bikomeye. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yakomeje yerekana yuko ibyabereye muri uyu mujyi wa Goma ari akamaramaza. Aravuga yuko abantu barenga 5 bamaze kugwa muri bino bitero, harimo kandi abakozi b'imiryango mpuzamahanga nk'uyu Christine Guinaud. Birimo kubera muri uyu mujyi rero birakomeye cyane, ndetse amakuru arerekana yuko intambara igiye guhindura isura. Ndababwiza ukuri, intambara igiye guhindura isura. Izi video murimo kwibonera ni video zigaragaza ubukana bw'ibitero bya FARDC. Ni video zirimo umuriro urimo kwaka mu mujyi wa Goma. Izi ni za video zigaragaza rero ko drone zakoze ishyano, drone zangije mu buryo bukomeye cyane. Aya ni amakuru amaze gutangazwa kano kanya na Bwana Lawrence Kanyuka. Birakomeye rero mu mujyi wa Goma, ndetse FARDC biribonekeza ko yakamejeje.